Ovo je osnovna škola u Gostovićima, naselju kod Zavidovića. U ovu zgradu, napravljenu prije gotovo 90 godina, na nastavu dolazi više od 580 učenika. Iako imaju brojnih problema, odvijanje nastave se ne dovodi u pitanje. Radimo po nastavnom planu i programu Zeničko-Dobojskog kantona. Pored redovnih sadržaja postoje i sekcije, znači sportske, naučne, zatim postoje i prilagođeni planovi i programi za djecu sa posebnim potrebama, znači u pitanju inkluzija. Znam situaciju kompletnu na nivou Bosne i Hercegovine, pa također i na nivou Zeničko-Dobojskog kantona. Nije nešto sjajna i bajna, znači uvijek nam treba više i više i više. I dan danas imamo velikih problema sa nastavnim učilima. Znači tu smo deficitarni maltene 90% predmeta. Kao i u svim dijelovima svijeta, i ove djevojčice i dječaci imaju velike želje, nade i planove. Vrijedno rade da to i ostvare. Kad porastem, željela bi da budem nastavnica bosanskog zato što mi se taj predmet sviđa i želim da naučim drugu djecu da čitaju i pišu. Željela bi da postanem doktorica, da pomažem ljudima. Obrazovanje je osnovni stup svakog društva. Ipak, želju djece da uče, a nastavnike da im to omoguće, potrebno je nagraditi stvaranjem boljih uslova za rad. Djeca su zaista marljiva, vrijedna, žele da nauče, žele da rade, ali između ostalog susrećemo se sa velikim problemima što se tiče sredstava i materijala za rad. Ja predajem bosanski jezik i književnost i veliki, u stvari najveći problem, tako bih nazvala, u svemu tome su nedostatak školskih lektira, kojih je veoma malo i tako da je teško izvoditi nastavu ako nam nastavna sredstva i knjige nedostaju. Always kao društveno odgovorna kompanija mnogo pažnje polaže u njegovanje pozitivnih vrijednosti. Jedan od važnih ciljeva Alwaysa jeste bezrezervna pomoć djeci kako bi dobili što kvalitetnije obrazovanje. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, ali ono što treba spomenuti je da svako dijete ima pravo i na dobre uslove učenja u ustanovi u kojoj dobije to obrazovanje. Upravo to je želja ove kampanje, da pomogne toj djeci, da im uruči na donacije, da na pravi način postanu jednoga dana veliki ljudi i ponosni članovi ovoga društva. Osnovna škola Gostović kod Zavidovića, kao i škole u Šćipama kod Prozora, Čelopeku kod Zvornika i Ugodnoviću kod Teslića su 4 škole koje će primiti Always donacije u sklopu ovog programa. Sredstva koja ćemo dobiti od Alwaysa upotrijebit kako bi poboljšali cjelokupni odgojno-obrazovni, odnosno nastavni proces u našoj školi. Uglavnom, to su ona minimalna osnovna sredstva, a koja nekada nemamo. Jednostavno dođemo u takvu situaciju da nemamo novaca da to nabavimo, jer znamo situaciju kakva je na nivou ZDO kantona, kakav je ured ZDO kantona, tako da se snalazimo kako znamo i umijemo. Obrazovanje je ključni faktor u razvoju djece kako bi dosegli svoj puni potencijal te svoje želje i nade pretvorili u stvarnost, gradeći uspješne karijere i pomažući društvu. Ulaganje u obrazovanje mladih je investicija u bolji život svih nas. Učenje u moderno opremljenim učionicama može promijeniti život nabolje svakom učeniku. Zato Always pravi važan korak, pomažući školama koje su u lošoj situaciji. Prvi je korak u poboljšanje obrazovnog procesa mladih.